Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Mentaka kenti hakani ke program Markmat bat kikirtong dijalankan bagi Pak Stroding Star Taba. Way ngaki remote kikirtong di balik airing syari election MDC Kawasan Option. Naga 22 Nongspong Soyong District Council Constituency. Kublishpun Pak Stroding na mentaka Port Pi yang mentaka namta kani ke election naga Seng Hill State People's Democratic Party. Kaya ganun kong kapapitan mo na. Kong siya baju ngai kuplay pi bat ya kapatisi borokui media pilopnyo yang akan dikenal mengiyo banyak keren menpau yuk ega nongrim kebangan don nakabenta kajinya mi kejonga bangan ikun but airnya mereka MDC election 2000 arja ratusan ketua jingkeli keba liena jing mu kebangan mi bangan ikun ya mereka election MDC kalau number 1 ni keba don ha kajing jingmu kejonga kalau bangakwa ban syakri ya ke konsumsi bat pecai benriu akabaitei bat ka jingsin char khadar aga diskonsil mereka imla salang kabat kat kabadai ban kat kabasha kumno ban wanra ya ta sinchar khadar kujungi kapol kujong kajela kanu bubit bubyang Haba kuta pi airing naka Hill State People's Democratic Party. Hagas samay kepala dan juga election MLA pila jo airing tenu. Kumno kaya pair hakajing iyo pi pada election jonga jalawa election syaka district council. Haka election MLA ala airing teng ya election MLA osna marjar pula kadon kajing pair hak MLA bat MDC kajing pair hak kajing yo bat hak kajing syam kejonga kolong ba MLA kolong kakam kajing long jeng kipai ba la banong ba perkat kompetan di MLA kolong bun kipai ba kin kham simkhia way kalong kajing simkhia bajungki hakabai dei bat ilung MLA nomor ba larang ini keren hakabai dei bat ke ya hakabai dei bat kam hakabai dei bo MLA kalong ba kipai ba kiyo ya ka lak nong kiyo ki scheme MLA ulah ban le sibun ki kum MLA lang ba ka scheme MLA kata ga way ga daw hakabai dei bat MLA mereka MDC bat kalong habai dei bat ka scheme MDC kipai ba kimyo kata scheme simet na kanong tika duna ba ka scheme ha jor bat MLA tika patlong ye mo don ki boong ki rurong ba nang kham hai ka scheme MG ban ya ka scheme MDC ka jing perkhat trong kipai ba ya ka MDC kalong ba isu pet ya kanong jong beliau ya parti kaba kipai idon ka jing sungtu ba kaba pek ka jesi konseli pek kerpang ya ka kendang siap ya kerinti kustor ban penek pensak ban ya kerinti ka jengi ka bangin don hadis konsel Hakuru kom lada pi job bat pilong unong ikmat syaka district council yang poka ni ke 22 no sponsor yung district council constituency no ki man ki ba fi bu hakmat ki ba pin ya pai ki ba pin monra ha ka dorbar yung district council
ke hawide berkata kalau ba nakalian do jonga ki mat di bakong sang ki ba don ki jinang nut kalau kebenkong nakabenta grassroots level kalau nan pecuan kebenta ka it ka hima kuma pempau menen ko pale Indonesia was kumba kalong hasoyong konsumsi gitu ki hima ki bahap hasoyong leadership nong spungship bat kiwe haki ni ki isnam ki balada na totally kisnan wat hadu ko por bangana dang kam sama ngaju snow ban ngaju ya kajing ki hakam himasima ki kendrum umur bano kajing pa snow pa ta but kadonro ba kata kajing nakaliang jom konsen kabalong labanong baklalong hakam sencar himasima dei kalong kumba labanong no kalong taka political pressure ladon kata political pressure baling ngong kumta namar ba kumba ngaku abal kereu takat tu ni unta kiat akajing sutu ke jongai ngam da yekit ya ba than ya kami ma tip kolong gomo kolong gaman kuno yakini ki po ka ke hima ka leadership dunia ka simship ngam da tip ngam da I haru kanu kata ka longkumno kata ka ikendon an ke igariti gusto badon menchwa ya sinchar hapo ka hima ki bahap ni kursi bijuni tengai I ba kerkom sinchar kambian number hasung tu ba ka I kijing sinchar bumi inta kolong bombiang tahu kolong kajing sutu ke ba ngana don di kolong ba dei bombian ki kendon an ibadon apo kata ka hima te kimi gram tingong pi ladadon nama hai sinchar kadari ngma olak ya kata gram I gendon be I kata ka ki opponents mo ki ruling ba ki don be ke no kajing ja ka ba laban ong ila bani sibun ki jinge laban ong Henry hakawede ba usim leni ulendo habakalong punta ngai ba habom biang ka ba biang hak takom abang Egypt yang ulendo dan Egypt sim ikam don ka ai ka ba biang hak takom kamlong demokrasi ikani ka wanra sisa ka jing bom scam ke tanga ai daw da kumni da kumtai Desi don ki basongnya, don ki bomsongnya ru mak banlen ya kata. Ialah nakalian tu diskonsen. Abakalong punta te ki haban tung ki nakapor haban tung akting dendo akting sil. Penting lah haban sisa administrator na diskonsen. But haba poi hangi mak banlen keren di jisya lomba. Ngamti pada hakanu hukum gaya hakanu hukum kelomba mental ada unu lene kanu ke parti kabayo ban secara diskursi lada don ka secara diskursi kanu ke parti ende ini ka don ka jing sim ka bu la onong ya kata mla ban marba ya penci no yo tu belum persyak tentang di aida ni kutai brio jong thong no brio ke parti dene ni sibol ki susu hi ban pensni uta kalong ke besok Mun ban penklem ni ban klem no ya bendo ni buntung ting na kumi kutai Wali wa hapo district council ki penklem ni ya ka isi hoi piong ba pim pada tip ai kita ki an jong ki hima mo lada pi job ba pi yo rong hapo district council puli ni ya kita ki an ba
naga district council pila ban bu daka hukum daka kendon bagi kini ki anju ki hima kin lo berhenti agro konsensya kala kata kali kathong no bangan katon wada ngapoi se kathong ba ngan study bahaya da ringkat bat kita ki banyak ke bos macam mata haki hima ini pek dunia ringkat bat ngaku membisi nga mo da ngapoi se kathong jom dijo inya study bahaya ringkat bat ki tulong ba kadin katangin kumong ngai fi meneng asang grassroots ngkong hi nga concentrate nga fokus ya ka konstruksi lejong Sebab atin ba ngila ya study da hakanu kurkom bangin penklan bangin nang penbahaya kata ban modify ladang ide ban modify ru but ngam kuasu bakan jak beladap isnan ke beladap bakan ni kai jinja beladap kan kunno tinga kwa bakan wan da woi pat custom go thmai dikiwe pat kinon thmai ba kamno ken ba namar kanika jing sencar kadari kumala penpau bakal lalong herdor sa bakalak nomor ba kalau kamkai no nomor tel pramangi khasi apo ka it ka hima nidon ke jingele pramangi khasi nidon ke jingya kedukti ke jingele markunti iwe pat na koi kenon iwe pat ikani kawan ra ya ka ka jing herdor sencar kadar asikon sebte herdor ke longri mante nga bu nga don kata ka thong ka jimot ka tengah hi kalong ngan persang kat bala banle ban kri ha ya ka badon na kanika khnit ke ban re ka sik chid ka profession ka bangila banle but khamtam kumba hangne po di India ka jini ni don kata ka demokrasi kani ka jing sencha demokrasi ngat ni haban nginde ban long ka ru hoi kila bandon ke ngla ban len ke ji pers pendon be mo ke yang sencha ba persa ngla ban ya la ya kata mo tang balong ka majority pa dia kan long ka badon ka basyong long rim basyong ni akat kun ka an agari balaju kidan kami iban persya ya kata ngan mo ban ong ba imlong syu ban persya ya kata tang ba ide bandon pat kain ke babiang kanong rim babiang nang ba long kam ka jinsin sal kada kanong bele beke masuling sta pi ong ba kamdon kata ka demokrasi haki hima ago konsensya nrai ha ka jela jongi ni panta tan shi khasi tentia ni tip ba karo konsensya kalong ba lailu ha ka balong demokratik ha mu pi ong ba kamdan syu kata jinglong demokratik jimut jenga kalong bumi hakabai bat ke jinjiet mo yo siem ne ulendo kadon kumba kalong ha ngi siekren ne kawai ke nuksan siekren ko konstitusi gitu kata soyong lendo sik jenga ngi ngam dati bahan adu menu kila review dia katakan ngamtip ya kaba mensuan amaru bangamdon mata mati ngamtip adu menolak review ngamdon kikot slide ko biang ngamla on proof ya kata ngatip pat kata kalong kata long kajing sisa kalong ba anu ngijit kuat dia blondok jong ke himaru asoyong kon pok soyong do siap itu ini jet tang kumba sausan mot pekat tang nekin ndora bagi menteri kan umut kita kumba umut kasan banjir ulun do jong ima atau kum gani ka kum kata nong rim kan skam se ka jingong lendo nomor na pala jibri kon jie long agi ding sisa long ka kum ka jing sutu ko jong ha na sudai baik ba ni banjir ku ba kalau yo ya ka hok ban terbut mo di banjir pa ba jong ima banjir ya usiam na ni undo kata pat kalau kum banjir MLA nani kalau kondisi kalau kum ke kompenia jong ke sokat kamu de isu ke kompenia kat kum ke dusur dari jong kasih jadi
hỏi cả kalau buta tangbang yang di don kaman review nomor ngau na ke kabar don riti menchua dese ka don ting haban change don haban review ha kata kom bahkan scam kata ka ngejit ya wat usim dan ulun do kata ke nang nomor ba katu ke sistem ladangi penek kamera kamu kote ke jing ngai ke jing ko akahima to shuai ngan sai fi baju menta sipang sipor lundo haban haptungak kanung nu kakam da ka baburom ngai harjingi ke jongate ketuk sistem ngam i hap da dengi ji do pai ba padem kalong ta bat ka ka don te menu ba ken halon kata te ka don ka laban suspend laban terminate halon ka la kuilit ka tak jongga hima i kalong unta ke tentang hangnu tengi long kata kriti ngam laban ong mo registro berit kena hi kalong kumnu te tang sipung ninjit yo pai ba jong hajar jong hima de ki ko hajar kala ban long se kata ke kisui hap se kat kum gene ke juk bomna nan ai pi ko ni uksa kum ka hima mo fa na ngam ti ba penya ko mo tamana ti ba ka hima mo plang sisin wada sukhin ta da kla ndo hey ki pelong da ka election je do pai ba jong hima untuk kiji tang sindang sudah ni, kita sudah ni tang kita baca sindang ni sindang sudah kita lawan bakal. Dengan i bakal jadi sensar ngam apa mau pelang untuk siap ni kalau kalau siap kepiang tu kompunya kata keriti ke bah lokal kompunya ke joki ada ikik nak scam kepiang kesemnya nila belum ngan nyu petang nyu kuat. Tengi pat ni hantai tengi ba apa kadang lu hakni kompunya sistem ngamar wehi da ka bobulom ne se mo I pai ba ti la ban ong da kum ni kum tai ngaru re ngasi mat te ngasu dan ya kan ni ka bantara dan kamba ban review ni don kamba ni tai seni ba dong ka ka ba ngin ni kita ki apa de kalau kasong kita ki ban ka ki menteri ki ndora ingat ban pen ba te ni ban ong ban kat pen jasu ke ka ba dong ka ban ta Nomor janman la kapor ji ibaki pai jiwan tur angkai po district council pandawai kamu kadon kam kajingkela hapo district council ban penbiang ban penbaik ni kendon hapo agar komisen syado begitu ibu kita ni don kam na do ke hima ban ni don kam da council ku ke bangin pe penia kalau no kali kolong somsa kumno pin yada hadis council kumno pin yada la ne ban kiar na kajing sya penyai haga state government nomor ka ngisutu ba ka de state government ko pek di district council ko fund pek isai district council rai kumno pada pin pek haga sa ko ba kanum le don board kanum krawachabi lani manipulate de kumni utai Kumne ni don ya ketika section ke provision nilai yo kerpang ngumde ban ailat ni state government mau bahkan interfere ke ba ya hok ke jom sponsor kumangiyo ya ka surkar dia la kerpang to jadi don la ka jom ka state dengan telun ya ka kam ingin ke provision hang tu in base lo provision ingin ya ngino mai lat king state government bagi namlong nyang ko mo na ning ini ban kami ban ini pikir ba na kalyang jungi kum KMDC mo kadang ni long koi ba la jet ini ban kami ma bang kai ka benta ka jungi konsel de mangi skill bangin pentrai bangin telun na kalong sudah siap kiwe-kiwe kilo ki polisi bagi don kaman tre pokas konsel balai kat komputer jopi balai ke support hadu kat ni hadu mentah jela la ada santu pala senen dari kamdan kata ada jing yoi kamdan kata ada jing telah hadu kom nyai ke district council terus no
Namar ba kedang dan baik ini gahuli gurang kita ni baik kenrum geram. Balik demi kerumutan apa district council. ke Yang mana kedai politics. Hakan orang kamu pada fin kiara. ke long bumi ki ke kalau muntah ke ini ngidon kam bangin saya kita ki lakun nung kita ki MDC ki beliau badonnya jadi clear ki ba iya ya beri ba kaca ini oh ini malah ya ke politics kita kami ke politics ini kan malah sih tang balong ke ka ba kita ki nong mikma niki nong yang nagi konsumsi boker kadang kan kenyanyi ba ngingin long kibrio kiba ni iya kadang kalong lada kadai long wat lada mangasu anusa lada madai mga konsumsi lada kawan kiji pressure let's say nong kasang gitu na ya kai bomdai ngamdai te ban riang ni kata ngamdai ban kamu ya kajing ong kajungki ngap sap kat kum ganong rim ngamdai balong partially Nanti belum saksi yang kuat ngalah belum buta. Lada hijau, nagaseng HSPDP. Kanum dan kata majority. Nama rentan baik kata coalition, mau kerjanya kelak orang. Pat nu pat bajok ne pin lej kalian bersya. Pania itu sesuatu. Habai deh berkata dengan job perbak di mau penjoknya kondisi. Kum Kaseng moroi ngapa di pembek lang bagi kali support party okino kit kami ngadu state level kuntu tetap ni habia pembek lang de ladaka party ke juni sudai banginya don haga banginya trelang ni ko aban don hagi siru long nakaliam junga long laplohi lada dei baka party ke juni state level ke decision ke bangi rai tu bangi song akale persya tu ilong lakwahi tamba along ba ini ya rais kami ku parti hi ku parkali kalong ba abangi ya trilang ladang ya training ya training kalong ba ladang syukur mentala ni kumba kalong mentamo aktif government ke parti jumi ke trilang buat ka NPP ni coalition ini habang itu nanti pada kalau banginnya trilang entah kebahar kami itu pak tambang nung yang kau ngopat kin haki buat ya kayak kebom day kebakta itu pak kebakta yang jelas ini melawan sukungu ya kata haban ya kan ini nasi day bansim kuno kerai itu bansim kerai mungkin bansim bah kayak bawa maki ya lama maki sukungu kalau Pasul stop. Menolak kita di mat bagi orang banyadai ke kendo siap berkeri tu jadi kiai dan ki wepan ki jingdon kam hakan ke konstitusi gitu ki bagi kum ka desa konsel lara fi job kum banlong MDC ke bagi lah le na benda ke konstitusi gitu katu kalau kami buat MDC tinggal cerai mau nomor berapa orang mana MDC kita boleh terus mungkin ya development naik baru sih kan si Tommy ya mereka ini jenis itu pribadi don kampam ada di konstitusi kawan kalau mbak menilai akan balak bagi no kami kita basno ben klaim nanta ben monra ya ke kesan nanta ngipekin wat ka koi ke subaru banten nek bisa kita ya da klau betul yombam di baca begini pelang aku kerja ke nanta ka education jinang kita ini ya kumgam di sini kum tong nong lam nan thau kilat kilanti dakajinya trailang kat bang adun nakabor red kay kabang ilaban le ban pensyo sa sarkar ya kay jindon kam kum mangilam kum ikma an kami ka kya action ka labor red
but ngan sim ga jigit klik bentar pa but nam tak sim mesti berubah. Okay, tau. Ba Shooting Star lanin sukhat ipi balung e kuplish pun nam ta ko pi increments kan ba pi impoi sha ta thong ba ke jing thung pi in long sha kuplish pun nam ta ko. Kulish pun